APR Ruboneko Black and white. APR nyamukandagira yitwa Ronald Sekiganda all the way from Kampala, Uganda. Uyu mwana wa Kabakane mu bicane yikura ba defenseur b'ikipe ya Rayon Sport bamumaritse araryama yigira icumu yigira umwambi araryama ashyira umutwe arawusekura kweri awugeza mu rucundura ndani terekamo neza cyane kabisa. APR moja Rayon Sport ubusa iminota 27 umukino Axel kabisa. Free header ahagaze wenyine rwose nk'uhagaze mu isambu ye akontorora imitungo ye nta muntu umuvogera aterekaho umutwe nk'uw'imfizi y'intama. Pira ruturutse muri korone nziza cyane arito naruboneka aba defenseur ba Rayon Sport n'abakinnyi ba Rayon ntumbaza hano bari bigiriye kuko nta muntu n'umwe wari umwegereye abakubita umutwe akataraboneka. Terekamo igitego cyiza cyane rero kora amakosa ariya kufra kipe ya Rayon Sport ikosa bakore Bigirimana Bedi kufra kipe ya Rayon Sekiganda Ronald Ngolo Kante Muwamvu ahagurutse abafana ba ekipe APR bikoze ibicumu mu mabara y'umukara n'umweru bavuga bati tuzagutsinda wereyo ntuheruka gukoramo imyaka ibaye myinshi. Kufra barayitera imbere zamu ariko safe ntiyabasha gushyiraho umutwe umupira arenga no gutereka imbere zamu ryashimwe Pierre Mari. Iminota 28 APR kimwe Rayon Sport ubusa. Icyubahiro ubuzima bwa